Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Akan election aman. Baru remut ikan hai. Kidai lupa ikan hai di badon nong remut. Kidai lupa di balanang belastan. Lapdeng jokti angut beladai lupa di NDC jokti di Jakarta kitanya. Nangka sangut pada kidai kita ikan hai di badang rending kong hapa politics. Kidai di bawah lagi longging di belakang lupa ke experience hapa politics. Tengah soba naka NPP hi lada kipat pa kiyarap lang ini kay bandang bentang kasan kay kan bahasa itu kan bahasa Madam, santali election pilai kun ladangan jubab no mga ya kata kacingkuli kacongki dan rai katlong kebetuklah napi buat na konstitusi kili kipat pa kijing yarap kijing kala kibalawan na konstitusi kinu pilong ying bangila banyarap kay kijing yarap kabangi ayat ni tak nungut kita tikun samla baklam kam jam kibangila ayat kata lat pakin sedang jong self help self employment groups di kum kita terder ibabun ki bangila le pan nga ba kapher hang ni kaday tang kaway mataray kata kacing kursan jung ikan mangyat nga ngayon ikum ta bakito baklam kursan do paro pirayawan lah ako way kalumpong ba ni bat kami kaaya nga sipon kata kacing sunan ibri ibamdan leadership di leaders yung kikilalit na constituency baklam yan show ituro gilawan lo chingi kaya karay mantaka kanti coming 5 years will be very challenging because many people now hirap niya nga kinapod niya nga hapan don ha kata ka position ka mga yarap kita paaro high expectation na nga tang bangang bala na ublay di katang ublay di unsa pandya kata ka di komodo jangan lalo mga election election padiba may kriu kita ite kinong yalam te kubaya pa sulo tinga nga ong tagaway habala siya jet nong yalam daw pagba kabentaw pagba kanada kadipat sa kabenta jong kinong yalam ken pagkinlikmat ya kata kajingla banyo ya ka ikhtiar banyarap pat ikipat pa haki bakler dilukom tang ya kan constituency na jong Reban kami, man-pred, man-saraylem, ya kasdir baro kaway. Tingin tip, kaya kata ka-reward, kabangala man yo, lada nga job yang batritin, ya kasit nga, lada ni job pun ngun, naka-NPP, bat yo, alam kamat yang ya kasokar. Nire nga ong ifi, ki ay nga kasupine, ki ay nga kamunane, ki ay nga kalimplot ne, nga bigajad pre, kabakren, kabang. Ong bet, ya kabadibon ong, san snem menta nga don sa opposition nga taray kijuya yo ihi kijing kren kijing kana kijing yo nga nga suong bait pa tongin ya pen tongin ya kmi pat inday ban ya kani idi ban teli tang kat tawa hapan kelana ikum makapawong haplek na sa kaway pat parti tapi kumno pilap bat kay pidon banong ikan day tang ka potong ka MPP ya taray ya klep no tong ka TMC mala ta tong lapo penton kum kajingi jengay pulat patay ko ba udon way putong jong ka TMC na penton constituency ru uban yan no independent ingat haray la asdang kata ka TMC la abot still ngayon iba kata kajingatan pelay kadang yay don nga kermen ba kani kajing yatan pelay shwa ka election kan pensangya no ya katu kajing yatan pelay hadin ke election Namar nga taray hadin ki election tam don show basenjor la scam lon. Tika ay katurwa ba kita giyayo ngin sa tipsyon. Ini show ang kumni. Last minute pi ya kapati kapamlay kapati jong ikan sa bed kan sa bishari kan kita. Kapati jong ikan sa purkat kumno banle ya katukaway ka constituency. Ngimla bangi bangin batay ya ki candidates ki balalong senior kumto balay kini elect. Kan bahala na ki ayangi ya kataka ka bahala na makiki ayangi ya kataka explanation hila yo no ko jing kalsay nakiba ihaban mi no nakaseng kadam
kadon kuno ka jing pentip na kaliang tu bay haban mi no Ngataray kaching pentip na kaliyang jong ikalala panpoy siya ka party office. I'm not privy to that. Hit namar idon president, idon national president, idon state president. Tingin saya siyong baging siya kali ya kata ka details jong kata. Tampa it's okay. Tampa pet mo. Party nong way ke. Last moment ruki private. Along